nomukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey yane channel. Of course namhleta I khavela beef leyi nga kona between Mayengani Producer na Gagash. Yeah, so already covered 2 videos about this. Yo sungula ku ri la Gagash nga fa xi rhunga studio xa Hlavu the Gupta xi va xi kombisa ku xi fana salon ya la xibinda. Then loko hi ndala hi yena Hlavu the Gupta fika a responda hi video. If mi nga se ti vona video then tani kha mi vekele ti link ka top comment, so swi kahle mi kha mi swi landzelerisa ku ri kota ku va na a sequence. Yeah, so loko hi siwa ka that video nga hi endla Hlavu the Gupta hi vona tlha fika a posta another post as you can see there. A fika tsala ku nice pic ntukulu a Gagash a n'wi tag Gagash a ku u hunguta cream u swi vonile yi va endle yini sesi leswi a nga fika a tsala swona la. So loko fika hi pfula la swona i fika a veka la picture ya Gagash loyi a ti komba ku a ri nhoveni a ri tihon'wini la i koka na bag ya nyama ya homa as you can see here se veri a hunguta cream Gagash la. Yeah, so fika hi vona Gagash a fika a tag that post ya va yena ya Hlavu the Gupta fika tsala ku a mi na swin'wana swa nyuwani mara my first comment i proof yo mi cinela ku duma. Okay, wo first comment ya kona. Okay, liya yena ya the bookings. Okay, a hi vete ni yi tshika leyi because it's the same thing na laha kona la henhla. Yeah, so a hi yena na henhla hi fika hi vona leswi nga fika swi posta la. So as you can see hi leswi hi fika hi vona Gagash a fika tsala ku I told you ni ku mi nga choisi hi tigigi ta 100. I know the story behind. Ni ta vuya hi yin'wana proof soon. Then loko se hi fika hi pfula la a swona ku na proof yo va Hlavu the Gupta va buku hi mali muni. So hi lowu xilungu wa Sikiza un'we wa Sikiza boss squad. I think makoni wa Hlavu the Gupta if I'm not wrong. Yeah, so a swona ku laha ku na conversation about the booking fee. So ta ya hi sukela la henhla le. Yeah, so fika hi vona Gagash on top there as you can see afatsela ku manager I know budget at the moment man kuma and then lo xilungu a fika vutisa ku a yi zamangi ku va yi negotiate na swi kombi na ku maybe price ya khulava hi vone Masikiza a yi ri henhlanyana. Then tlhe hi vona Gagash a fika kombisa ku manager va ri va nga kota 1.5 swilo swi le hansi as you can see leswi nga kombisa swona. And then xilungu a nga zanga hesitate a fika kombisa ku offer accepted, so poster yi nga endliwa anytime. So hi ta kombela deposit of 500 for petrol on that day of event or anytime swi ku i vula before and stuff like that. And then a photo please sa ni swi voni swilo leswi a ni doubtini nyana to be honest. I was like hi vona ku swi ya kwini a ri na ku mati ya ntsanana xi vuya Gagash xi sa leswi kombi na ku swilo leswi swi vulavulaka i ntiyisi swo tala a xi va twangi. Xi fika xi vekela recording as you can see xi fika xi tsala xi ku another one Hlavu mfana wa swikhwiza boys na ta yena ka Mabunda tata voyi veri swikhwiza boys swi va nyika na viri. So a hi yingiseni recording leyi hi twa ku a ku vulavuriwa yini kwala, but as you can see i conversation between Gagash na luwa veri xilungu. A hi tlangeni Mr Gagash. Okay, mo hi transporta n'wina byelani hina ku mi tala ku transporta njhani mi ni ta hindzisa leswi n'wina mi lavaka swona. Ni kombela a no mandza mayina kumbe njhani ne ni kombela ku mi nyika 1.5 no kombela ni kombela ku mi nyika 1.5 no kombela please. As you can mi swi twi hinkwaswo a va ri ku vulavuleni Gagash kha xi kombisa ku xi ta va nyika 1.5 ende loko ho zuma kahle le henhla le swa tikomba ku a va ri ku laveni ka 2.5 ma wo le henhla le veri 2.5 yi normal le henhla le a va ri ku laveka 2.5 as you can see Gagash ku xi ta va nyika 1.5. So yale proof beyond any reasonable doubt ku yisa leswi nga ri ku hembeni ka live leyi xi nga hi endla ku na ti-live leyi din'wana dikulu if mi nga se ti vona na dyona ni ta vekela link ka top comment. Xi fika xi kombisa ku va performela 1.5 wandikumena and then xi fika xi kombisa ku bela the president yi performela 5,000. So xi ta kha xi nghenela yona ho funyi place yikulu ngopfu. Yeah, furthermore kota ku va hi susa confusion leyi nga kona manjeni. Fika hi vona xilungu a Sikiza of course a fika posta those 2 screenshots lexi hi nga interested ngopfu ka xona lexi nga ka right lexi ya hi ndlela yin'wana hina kha a disapprove swilo leswi Gagash nga swilo swa 1.5 i fika posta the screenshot. So immediately loko ni fika ni swi langutisa swilo leswi ni swi vona ku something was off here
to be honest, based on what I seen already. Because loko langutisa his comment la nga hi tsala la nga tsala ku a hi Meste as team management hi hlangana challenge swa date ya 28. Date ya 28 leyi a vulela ngopfu ti 28 May man kuma yena a vula event leyi ya 28 May la leswaku na Gagash birthday celebration and hala tlhela ku na graduation ya Belen the president Assembly Kitchen a vula leswi hi swa 28 May. However, event leyi ku loko yona in question a yona a ya May. Gagash swi proveni ku a ya May, so a hi yena ka account ya Gagash hi tlhe hi vula hi swona swilo leswi. Ya so hi ta languta ti-screenshots leti kahle ma swona. So na date le henhla yi kombiseni ku 1 March ma yi vona le henhla or ni va ni kha ni edana swo zuma fonini ya hi leswi ma yi vona 1 March leyi nga le henhla leni ma yi vona i 1 March ne. And then la Gagash of course hi continue from that recording a fika tsala ku photo please a va sendeni ti-photo te landzelelanaku se hi huma ka lexi screenshot hi ya ka lexi landzelaka date mi swi vona ku a ku ri ya 1 mos. Then hi leti 2 March hi fike hi vona Gagash se a va sendela that event leyi ku hi languta ya ti 6 ta March leti swa vonakala ku event leyi a ku ri ti 6 ta March a ku nga ri the same event na leyo yo birthday celebration hi leyi a va cinela yona leyi. And loko mo hleketa ni le ka live hi leyi Gagash a nga vulavula hi yona, so a hi vekele that short part ya live mi twa this part. Simple Kitchen, why I left Simple Kitchen a ku ri na Sikiza Boys hi siku leri ni va buke 1.5 loko ni va buke 1.5 lava va Sikiza Boys van'we va fika va cina the Sunday mi byela nsati wa n'wini wa ndhawu ni ku so yena nsati wa munhu ni nyiki 12 wa ti-corona va rivala 12 wa ti-corona a ala. That's when ni nga fika ni veka mic ni ku ri I can't work like this, ni veka mic ni vhela ni va ni la n'wina a ni hlongoriwangi. Se hi yona that event va nga aleriwa ku va nyikiwa ti-corona and then Gagash a vheta lan'wa ku a nga ha tirhi na Simple Kitchen ma swona ku swilo leswi swi make sense. So Gagash the message is not lying. Se event leyi va nga performela 1.5 hi leya ti 6 ta March a hi leya swa May a swi nga se fika swa May yes va performa na Belen the president ka graduation a hi vulavuli hi leswi hi vulavula swa March. So beyond any reasonable doubt Gagash is correct va performela 1.5. Loko ri a mi nga zanga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.